Del libro Yu'un Juan, del capítulo 16, del versículo 1. La yalchante Jesuse, la me kalbeyesha waikinto, svente yu'un mas chebaha botanik, yamestenechlok el ta sinagoga etik, sok yamesta yorail te machauk yasmileshe, yu'un skuyohik te haya tel Dios te yaspasike. Hichiaspasik yu'un shuht mas na beyix batehtate. Sok mas na bonik ba uuk. Lame kalbeyesha waikinto svente yu'un tik alalyashkot yorail. Hich meya naik te hich nishla kalbeyesha waike. Yatel te chul espiritu. Tanailalto maba la kalbeyes pisilinto yu'un hoineheshtoa. Ta orato yashba hoinish te machalas tikunon tele. Haugmeto mayuk bay ya hokobonik te bayash bone. Hanash baim ta wotanik te melotane. Skah te biti la kalbeyeshisha wa ix pisilinto. Haugmeto Yame kalbeyesh tamelel te halek te yashbone yu'un te me mashbone mashtalta toholik te muk te selkinal awonike yan te me yashbone yameh tikumbeyeshtal sok te metale hameya yakbey kotuk ta yotanik answiniketik te bila atemolile, sok te toh otanile, sok te bitil ay castigo yu'un temolile. Temolile ha te maskan shchunonike. Te macha a te toh yotane, ha te toh hoone, ha te hoone. Te macha te toh yotane, ha te hoone. Te yashbon tas tohol te tatile. Sok mabaya wilbonik shansit. Te castigo yu'un mulil ha te yayich castigo te ahwalil yu'un te balumilale. Aito bayal shan te bilayas bilakan kalbeyeshe haukmeto mato shu awunix naels tohol ta orato. Yan te kalal yashtal te espiritue. Ha yayak ta nael te bilamelele. Ha me yayak beyesha na ixtohol spisil te bilas melelile. Melel mastukel yo tanuk te bilaya yale. Ha me yashtal yal beyesh spisil te bilaya yostohole. Sok ha me yayak beyesha na ik te bila kechel yashtale. Ha me yayak bonta ilel te kutsilale. Yu'un ha me yashkot sventa yalel te bila yahkan te yakale. Ha me yayak beyesha naik. Spisil te bila ay yu'un tehtate. Hoon kuun uk. Ha sventa il te la kalbeyesh te ha yashkot ta sventa yalel. Te espiritu te bila yahkan te yakale. Ha me yakalbeyesh. Ha me yayak beyesha na ixtukel. Temel otane yashk atpu tabuhts otanil. Tasbuhts otanil. Versículo 16. Lita mabaya wilbonik te site. Li shan ya wilbonik shan sit shite Jesuse. Hichiun la yalbeis baik te no puheletik yune. Bitil ayate ayalbotik te mabaya kilbeitik site. Sok li shan yakilbeitik shan te site. Sok te la yal te yashbah tabay te state. Bila yaskan yal ate shanish te shie. Mashkot ta kotantik te bila yale shik. Jesús las nas tohol te yask anyotanik te ya
shok obeyike, hichka yalbeyik yu'un. Lakalbeyesh te li ta'ak mabaya wilbonik te site. Sok li shan ta'ak te ya wilbonik shan te site. Sok li shan ta'ak te ya wilbonik shan te site. Habal yakalesh ta ya anel. Hamal yakalbeyesh. Yamish okesh kuun sok bayel me ya mela wotanik. Yan te machatik ayik tasventa te balumilale. Yash busnah yotanik yuun. Hauk me to. Te melo otan ya waike. Yamish katpuh tasbuhts awotanik. Hich bitil tul ans te yora ilish yash alahe. Bayel yasmel yotan yuun te hachish kushul te svokole. Melelas taish yorail. Hauk me to. Kalal ayenemish ate yale. Mabayas na ishan shkushul te svokole. Yuun buhts nahish yotan yuun te ayenemish skerem ale. Hanish hich te haishe. Ayesh tamelotan ta orato. Hauk me to. Yame kilbeyeshana sitik. Sok yamesh buhts na talek awotanik yuun. Tes buhts awotanike. Mash hu tapohel. Te bik alil yeshkot tapasele. Mame ayuk bi ahok obonik shan. Hamal yakalbeyesh spisil te bila. Ya akanbei tahventa tehtate. Yame yakbeyesh. Hamal yakalbeyesh. Spisil te bila ya akanbei tahventa tehtate. Yame yakbeyesh. Mato ayuk bila akanohik tahventa. Kanaik. Hichmeya yakbeyesh. Svente yuun hichmeya shbuhtsna. Taleka wotanik yuun. Salvane tabalumilal de Jesucristo. Versículo 25. Spisilinto la calveyesh te tal puro senyak op. Pisilinto la calveyesh tal ta puro senyak op. Hauk meto. Yamesta yorail te mayuk biya calveyeshish ta senyak op. Hamal ya calveyesh bitil aisk oplal tehtate. Te bik alil ya kale ay bila ya akanik tahventa. Te bik alil ya kale ay bila ya akanik tahventa. Mashkal te ya shkopohon awonik tas tohol tehtate. Melel tehtate kush ya yesh tayotan. Ha kush ya yesh tayotan yuun te bitil kushon tawotanike. Sok te bitil achune tawotanik te talemon tas tohol te diose. Lokontel tas tohol tehtate. Talon tabalumilal. Yan vuelta ya kihkitayish te balumilale. Ya suhtonish bael tas tohol tehtate. Shi te Jesuse. Layal te nopoheletike. Ta ahora to hamal la awalish kaitik. Melel mas senyak opuk te la awalbotike. Ta ahora to las natikish te spisil ay tabotan. Hich ma puersa ukish te ay macha. Yashok obat shane. Kotish ta kotantik te talemat tas tohol te diose shik. Layal te Jesuse. Kot balish tawotanik. Yame kalbeyesh te yastaish yorail sok yorailish intote. Te yashpuhkesh bael ta anel ta anaik huhutule. Sok ya vihkitayonik hilel tukel. Hauk meto. Mah tukeluk yashilon melel suunehon tehtate. La kalbeyes pisilintos vente yuun hich me la malk inal yawaik tahventa. Yan tabay te balumelale. Ya meshkash abokolik. Hauk meto
ayuk me sumuk'ula botanik tajventa, melel tza'bilixixku'un, melel tzalbilixku'un tebalumilale, xi te Jesuse. La kalbeyes pisilinto svente yu'un hich melamal k'inal ya'wa'yik tajventa, yan tebay tebalumilale, ya mexk'ax a'wokolik, ja'ok me'to ayuk mesumuk'ul a'wotanik tajventa, melel tzalbilixku'un tebalumilale, xi te Jesuse.